I lijep pozdrav svima ljudi, ja sam Hamza, kao što možete vidjeti, danas ćemo raditi 100 slojeva odjeće. Znači, radimo 100 slojeva, znači, ovdje vidite koliko ima već i toliko ćemo obuti. Znači 100 slojeva, ne mogu i brate, pa hajmo da krenemo. Samo ja da namestim kamerman. Kamerman. Pitate se zašto ovako dugo nije vipova. Šta ćete? Ajmo da počnemo. Idemo ljudi prvi. Ajmo da obučemo pojasan. Već sam se vratio s treninga i nisam ga uopšte. Idemo. Okej. Više. Tak. Idemo. No, još jedan. Ljudi, ovo će biti teško. Nije bilo dugo, zašto je instalirao sam aplikaciju. Preko Google-a, ja nasam ispisao. Pošto koliko smo. Nemam pomoć. Eto ljudi, to je to za ovaj klip, znači samo. Pa hajmo da skenujemo ovaj majicu. Pa spraćamo ljudi. Ljudi, opasno. Ja, eto ljudi, to je to za ovaj klip. Nadam se vidite kad ste ostavili like, share i subscribe u sljedećeg